Kikamba wa inene wiwa sinena Kiswahili anaweza kwithia nondo mwacha mila ni mtumwa ulotia mila yake atwika ngombo tegeso twika ngombo ya idiomo ingi na ito twikale tukwatilile kithiomo kiki kitu chake kama tikalipo muno ndia udhota nekenda usikwithia ni wambisia wo mwalilikanie sito ya kwingi ando mabingwa kameme muthenya wo mundi yo ya mbebi ni na shambiki maimbia mako na simu mama kiri na kundu na inde osio kama lilikania isitoa nikanda usikwithia ndito alika imwe kwa imwe ni mubea kwa masitwa ni Mutiso Anton ni monini wa mwalimu monene ndeni wa skulu onoa musene wa wote ndeni wa kaunti ya Makueni na mbe nitungia mulungu mubea we mwana ulani wenga imombi na mwatu wangi nundu wako nenga mbaye ya Mukamba mungu mwingi muno ibinda yetu ende no mino kileja mwaka kele nditungia kamemeka aka ene FM Woni wa Mukamba mubea monene nundu wakosa ibuso nikada ende no mani byambaye ya Mukamba yulwa Kikamba cho na indikata tu ndithocha na ndikethia mbaye yonde kulaye kyokone cho monde ndimakulia mwake wata na ndimuthocha kilunguni cha manake Kikamba kalibu muno ende yue ala tunatile tipo to kwambisi asante indi no mwendo mwedukisha wa NFM kyokone cho monde nimolilikana nesa kana wathanda tumwetu nethethiwe tuisisya mawe alama tethawe binda yatene na indi tasya tuka kwambililia undu muika wanengawe undu no mani wa tethawe kwa muika na tiambelelio gugu ibindane yatene muika ni wasomethawa kana ukata wa kwisila nzia sibathukanio na imwe kati wa iri ni ndimo ndae bathi mathau onangewa izu cionthe cia kutamuika na kumasomethia mwalilikana mwethukisya mwendwa nulikana pebinda tunenthiwe na sumata itatu nthelu tuisoma ndimo cia Mukamba na tebundi cia ndimo cia Mukamba na undu cienthia wa ibundi cia kou isu ya enzi emwe ya kusomethia muika matabwa ndimo maitabwa mayelewa undu ini weta nikenda meane mate mautawata asu ni masomethawa ona cindu tandai ni mabundi wa cindu tandai na mayuka nundu ndai cienda na mausungio na cienda na meaning ciacio kwa mayuka maikulu ndai cia Kikamba okwangalekanyo uyewa mutumia mwasa utautwe yeto nenzia uyewa kabetika nini kasindete inyaku kuua nenzuke uyewa ndai cia muthemba taisu na ni ciaina masomo na ciaina kwaka kwinge thene wa muika ebindane yu ni mabundi agwa cindu na tangewa makewa ebinda yemwe kabaluko na mbiti kwekiwe kwa ebindane ye wethia kabaluko ni metumia namo kwosa mebwano yandu na kwa kwekuba yenda ne somwe nene na maiminukila mayewa ngeweno yetubundi achondu muna kwa kwekuba muiko wethia ni wende anotaika oingi ni mabundi agwa kwesila mbathine na sister Irene mkainge mbathine seina wa ebinda ila menda maithukuma nikenda imathuthie na imonie ucio wako thukuma tamuika kwangelekanyo gekenda nebinda ya ngethana neme ubwani maine wambathi ukewa kabolibola mwewitu nikenda maende na kututhika ila maende no thukuma na maika tuletene uicio ko iwe mbathi inwa uyewa nikilia na thia kakautwa mbathi icio nthecia cia kubundi cia muika na kumatuma uyane nikenda withie bayotula na mayonwa ona mbathi ingine cia bundi cia kutala nondo esu ya nzia ya masomo mbathi ingine cia bundi cia ne cia mabundi cia kutala ukewa kutala imwe ngine 10 na mayiko kwesela wathine ukewa matala ciendo ta mondi ondiliti dilita ndalati si namba tabuta mwe yomwe mombemo yu atala wethi atala kumemwe ngina 10 na isu ni ciendo mabunde awa nikenda maende na kuyana mesi kwesela mautawatasu onenge no mabundi wa kwesela mathau matene mayai na meo ya kububithia bilingi kana kwatia meo mathau matene masindana o ciendo ta kusindana bina o ciendo ta isu kukusie kanda kubalukania na ciendo cia muthemba ta isu ko umuika ni wasomethewa na nzia isu cionthe ebindane ya tene masomethia agwa Mukamba mwithukisya wa NFM kyokone cho mundi
muika kenda ni etu ni maenda kwikala ikone mena ataimo na sio imwana kana anake ni maenda kwikala kuya thome mena ataimo etu mekala na nya ikone maitawa ila sino tuno ni cia kuua kuthambia kwika na kuthesia na inde maitawa sio na maikwati wa ndai na ndimo namba no kuuma kete kutawane ai jamona kwikone namo anake na imwana ila ingi ni maenda ikala thome na atumia namo maitawa kukuthome ni atumia na mayele wa undu mbai ya ilite kwethi wa itungia niwe undu mesi ya ile kwethi wa inengwa usiei no ndu maile kwethi wa nemo asikale mamesi kisio ndende siethia wa ndene wa thome ni osio sister Irene tukarabia Mukamba yoke etu kita thome ni chao thome ni bandu pe kalawa ni atumia ibinda yatene na bandu atumia mase ubasia na kaingi thome wenda uthengianie na kitu cha ngome nikenda anake matunga indokuma ndethia maete moke kwithia namo atumia metungia ni abubu thome utewa kitu thome ni bandu basobawa na itingi cia matungu na atumia maibu ba mwakibu katikati na inde mauba bakisua ithwa ni bometela anake maumete ndethia nikenda makoka inde makamata bya makamabundi cia maundu o ma community ya Mukamba o sindu na maita yo wapubu pau nobo oingi thome atumia masio mamoka makasisia ni maundu meva alame ututhenia ta ukamba kenda ni ibinda ya leu ibinda ta yandu maende na kuima na kwina kinu mondani makekala thome atumia makakulania tika ta kinu kitu betange na mayasya ni tuthi tone atumia la maenda mathembo nikenda mathipe kindu cheta wakuuma kinu nikenda mamina na kinu kenda ni mbuete kwa makaswania mebu nikenda maumabu makatabia atumia lange de maenda na kwithembo nundu ithembo ni yenda wanikela mundu yaenda wani mundu ni mundu wino the wake na mundu tena maundu maingi kwa ndu thome pai bandu babata nundu nibo baswania wa maundu alame unna machamba ya Mukamba na ingi nobo muika witu wa ume watayawa tebubu ni osio mwethukesia wa NFM kyokone chomonde tukamana pe maundu angi muika wasomethegwa ibindani yatene pe maundu angi muika wasomethegwa ibindani yatene ekana na kita weta cha kubundewa ndethia kicha kubundewa kuthikusiema kubundewa kuua pe maumanisio angi muika wabundewa ni mutuika wina utaalamu wa undumuna na mutuika uyu niwe weta ekenda ni anake akameta na kamea ukaitu thinga mubundisia uya muna nundu ni mutuika uya ni usuna ni notuika waguo ni no taalamu waguo mawe ataasu menda mawe mate na laisi na mekwenda mundu we yumete muno kwa ndu muika ni wakika na nziana ukethia ni mosa iyana siana undu muna ikathi kubundewa undu kwangelekanyo maundu amweta kwa samyatu maundu amweta kutumia ngomo kutumia tobyu irenda mundu amuika alekwe na yiweka aye Mukamba wa NFM no ngitha tukamana maundu aya mabunde agwa ni mundu wino taalamu muika witu skulu oisoma nola ueta apprenticeship na ke mutu ikoyu waenda kumabundesia undu uyu eno mutu ikoyu wino taalamu no mabundesia kwiko ndu uyu niwe muika kana nimo muika witu oisoma mamweta any apprentice kwa mwendo mwethukesia no ngina tukabathukanya mawiyala muika waenda ona ataimo makaelewa na kuthome okumi ndani maithukuma lakini kwi mawiyange menda mutuika na mundu wina utaalamu na no use wondu muna kwangelekanyo muika ni wabundi wa maundu undu na asiata uya wa kwa samyatu ti undu waile kulecha mwana athia kose ngomo na ngesa na kila kiiva cha mutema kunia nacho akambie aye nibe kwenda mutuika nibe kwenda mutaalamu nikenda onye iyana undu mwatu waile kwaswa undu maile kwambia kwaso bya muti kumanza mese kulika ni mabenge nikenda bende na ima na maisa ku kengi meke mbalau na maitungia nikenda wetu mwatu isu ya isomo ya nene na yenda mutuika kwa ndu wo keunike mo mabundi agwa oingi ni mabundi agwa ni ataalamu maundu takutua sioma nondu kutua sioma ni kindu muika utona kweyomesya uithukuma kana ni kindu muika utona kwenda na kwete mbanga bobo kuni menda any apprentice ola mutaalamu amabundesie undu wa kutua sioma nikenda masobye sindu sister Irene tailo na ambiye muo na kwela mitugo ya atumia watene maembe tobyo sindu ila matumia binda atene na ila matumia kumana choma kila chatene kusindu inde sienda mutaalamu oingi pe undungi muika wa bundi ya wenda mutaalamu tachao kuseo bya ndawa cia miti
ila umuthi tusieta miti shamba kiu ni kindu chenda mutaalamu ti kindu waile kwewa atiyo wala aku wala membe waku no mana aye nundu ni obulanya miti ila itailite bandu bakubosia mbai ukayate muisio nthini wa mbai kondu ni mabundi awa wosa muti wa mukondu wosa muti wa muthulu wosa muti wa muliambelia na wosa matuma awa na muina wa bulanya ki na wosa kiluma na watuanga na weke andi na wathia na wanasi ene na maiseo bya ndawa cia miti kuba une benda mutaalamu ti bandu bakugita kwekwa mwendo mwithukia wa NFM Woni wa Mukamba undu longi muika wa bundi awa ni ataalamu ni tamwao ni maundu ta kwanika byatu na kutwa ukiwanzuki oni undu utona kwete mbanga nundu nzuki ni kuya mundu ikamumina kana ikamutia na ume maome umanene kwa ndu ni benda mutaalamu na mundu no tuika undu myatu yanika wana undu myatu etwesa wa nikenda mama ne kwanika na kutwa ukiwanzuki na indi tio bubu Irene ndiweta kana atumia ni mesi kana ndwailete kuthi kwanika mwatu na indi uisioka mboka nike mwatu wengi ndiato meo language ndiato mogithio mukikweleka no ndumwe na ndumbea ila mabunde wa kuthi kuseubya ndumbea na kumbeka ndumbea ni mabunde wako na ndwa ile kuthi kumbeka ndumbea na ende we yo kumbeka ndumbea maundu asu ni mabata wanatumia nondo bengine ni tona kuomboka ni tona kubuthu kwa kaya kwata maka sindu cia muthemba taisu kwa mawea asu ni mona cia muika uisoma umeta apprenticeship mawea ala mabundi awa ni mutaalamu kana mundu wino tuika nthini wa wea usu nikenda maikende na mbanga nikenda maikeyo mesi nikenda maikaete meisio nthini wamo twendele sister Irene ni usio tukamana pe kikundi kingi tutana esoke weta nundu athathu mubitu nitawetie asiai mawea ala atumia na ibeti nataweta muika na iwe twende na kuelezea undu wa mania awa maundu pe kikundi kingi cha andomet ala akuangangu kana andu ala mayaku ana ala tameti yeto ya mbea auma na uswa namo andu ama nenga wa uya mwao nundu maisa kwitha mailia mana tondo ni andu mempopo na mendeni wa community andu ala ku mwendo mwithukia wa NFM ni usio tukambana kana andu aku ni manenga wa mawea mabuthu nthini wa musi ukesa kwithia mayu nengwa mawea maletu mayu thibasa mayu kuna mawea mena bina lakini manenga wa mawea mabuthu o maili ogu musieni wesethia ni mekwiko tundu tunini nukuona maundu ta kulunja kibwe nikenda kikose nguko na tusui o siendo taisu o kusisia o mbuyi ndo ya kila kituni akakelelia o twendo tubuthu twa muthini wa musi ona ingi kenda ni auswa ni manenga wa ndi matume makanda maili ogunthe ndweze ni la makandikia matakoni matitiete matakoni ukono yu abaka mataka tungeta kwa akatitia o yu kone kanda ya mulomela seuga maundu tasu ni masoba ni asusu o mathi umwete bumusie o ndumwe na kutuma siendo tamekeka kano isanza kano ikabo na siondo maundu asu ni matuma ni meka wani mwitu mathi umwete omusie ni nundu maina pina mako na maundu amadi lakini nundu ni andu menthini wa community na nundu mebo no gina wethia no mekondo onge adutana wini manenga wa ueta kani kwete ni kweta kuthambia ithuma ndwe simba ya Mukamba tene niteke ya ithuma na isu ni cio cia itangwa situ kwa ndu wu ila mathinza na maenda na makwata kithuma pe ndawa ila mekia na ndawa isu manito na ila mete nundu Irene ukate ya wethia ngai ila wombie nthino miti ila yonthe iku atunengie miti ya liu na atunenga ndawa ono kathinde no anduka ila itesa ndawa nthini wa soko yu witu wa wote withia wasoma kathangu kukekitwe ndawa ndwe makwithia miti ila iseobetie ndawa esu kungai miti ilo tunengete yonthe atunengie miti ya kuya na miti ya ndawa kuno sio miti ino niyo yatumika kusobia ndawa cia andu miti shamba na ingi noyo yatumika kuthesia kithuma kubiba guya nikenda kithuma kiki tumike tangwa maundu tasu matumia meka wani atumia kana auma ila maile mesieni o mathio mwete matena o mathio mwete nundu maina bitha matethia ya mwingi indi no twende na tuisonga nikenda tuke no minukilia Irene pe kindu cheta wa ukiwaka lubu ibinda yatene ukiwaka lubu cha ikindu cha ina mea na ukitene uyanusa wa undu unyuwa umundi ukiwanusa wa na itumi na ukiwanusa wa na kielelo ukiwaka lubu niwo ukiwa Mukamba na
uinyua kwe alama ilete kunywa tekela mundu na tiondo omunde maundu mekoneka tene Mukamba mwendwa mwithukisi wa NFM ni usio kwa manya kana wanusa wa ni atumia ala ako ni atumia ala ako na ni ako nondo ni mese kunywa mayathisia manusa ebinda taiba kwe mabinda ele ala waile kwendo inyua ebinda ya be ni ila kwenda chathi me kwenda kumaka chathi chekika na menda kukibanka ni kenda wethiwe kibobo chathi tasiba ila siatuma unyua ebinda ya tene chathi cha kwa cia wa mwana ibeti sithi kuthambanya na kuna ibeti sithi kuuwa mayai na chai inywe atumia na mone maenda kunyoke ni kenda matungie mulungu mubea nundu mwana wa cia wa nimba ya endea Menda maitunga mubia nundu wa mwetu lotwa iwe no loketo cia maimwathima kweselanga inesio tia umaena umagundomo mayathia na mayathima nikenda mwetu usu aende na kwete ciana nikenda maiende kwa cia wa mwana ni kwa nusa woki na atumia ingi ukini wa nusa wa kwenda na zaiko ni nakwiye Irene na Mukamba wa NFM mwithukisia witu zaiko cha ikindu cha bata ni kwithiwa zaiko niyo yatuma muika ukelanilia kuma wana kuka kulika uima niyo ya maka kuma wana kulika uima na nakuya imwana ciaikawa ibindane ya oba mwewuka kuthalikana na kuima nibo ciaikilawa nikenda zaiko ya thela withie no matwane kuthi kwithia no matwane kupambana na mukwithe kani kwa ibinda ya zaiko ni mentha mesi yusiana situ na imwana situ esi akilanilia kuma wanane na esi alika uimane na yuno ibundiwe maundu ala mebina kwa kwe kuuma inywa maitunga mubea nono ni makwata andu matona kutete ambaye katatu ukini wanusa wa ila kwena mutwano ibina ya mutwano nondo kiucha echathi cha kutunga mubea nondo kumana na mutwano nebo besiana na ibo bemba ikwendea indi no kando na ciathi isu si itatu mwithukisha mwendo wa NFM ilengi atumia aya akuma nusa kinene ni manusa ila mena mautanu mo ila asomi kana muiko isoma wasia lesha o ila mena lesha yo ni maenda kunyoke lakini wethia ni kiwango kina ni ikaina tikila mundu kwa ile kuthibobo kuminukilia sister Irene ni usio tukabana kana ebinda yatene muika ni wanenga wa kitubio ila wabitia tumeta punishment muika ni wanenga wa kitubio wabitia na itubio si ebinda yatene cia imboku na icho kitumi muika waina ndai yanzio muno na waina discipline nene na bata ikibuthia no taiwona siendu mbingi usiona na muika omunthio ila unide nicio tukwenda tuyende yatumane muika wa munthio ili hata weekend yenge yokete lakini ni kwenda na kitubio tene ukesa kwithia ila muika wabitia kana mwanake ni wabitia mwanake kwangelekanywa ni wakwatikanekete mwetu muna ebu sindu taisunde ni wa ibinda yatene yaisi yetekelawa nondo mwetu ni wailete kweria ngina ese kutwawa no tukalika so mone ya mutwano ibinda yatene nondo kwenda kuile nekenda twelese mbai ya Mukamba metwano nondo yenda alilia lakini itubeo sianenga na wanembai kumwaneke abitia ni weta wanembai kenda nembai ya aombe kenda nembai ya atangwa kenda nembai ya ethanga ni weta wani atumia mamba ni kenda asilelo nanengwe kitubio na sister Irene ndikuya kitubio cha mbai ni kikali na kiketo kikakiwa ni serikali nondo munthio mwanake wenda ne kwani baya kotini na mbai yo iyombana na maili kotini mayeki ya saina mayasya manengwe mundu wone meothi kusila nake wona akoti mitoke muno yalecha na linenga ne kwa mbai na kuoso ni atumia super la wenda akweselwa na bala wenda kila wenda akwekwa yes sister Irene ngi pau mwana kenda kwata wa bandu akaweta uso wa mwana wa new standard 1 make awe konge kuniani wesinesa na ende wethi andu ene no lakini nitabenzo ke ni obo wa guthini iko unenda kwa cia mwithukisia wa NFM woni wa Mukamba kia kode cho mundi kubika bune ta kwatanganga undu muika wa ya wa ibinda yatene na undu muika we wa ungamitha ukesa kwithia ni muika we na ndaya anakema kama na maundu mo tumaka mana laini ulawo na kuinda na ndaya na kuinda na heshima yingi muno na mwasi mayeka wa ulawo ko ya siana na kuendea na kumamandia kondo wende nenda kwa cia tebubu sister Irene Mukamba na ambaye ni maende no mana osindo na ila sieka ibinda yatene na ende wathantha tungi tuketha tuisisia gwena uo muika wo mundi weyekete ata na wili ata tuisiane cia nebinda yatene undu kwenda kuilie
Sande sana indi mwalimu ndo watu manjaga nebinda ati nyoki ndo akita kwibui wondo ando nyuma ke kwibui yoki owenda wethukisi wewa ni sawe withi weyebui yoki winda ati ni watu bya kana lobo kanyusa wana itumi kana la kwina bata maybe binda anza iko binda kwa siawa mwana kana mete ndini kana mbayende na kwingeba sande sana nengwiwa wene na kutumanyija sindo mbinge pyo apenda bata wako mana indi kithio chambai ya Mukamba na kumanya Kikamba ne sound maundo mailie ani mubea wa thanda tusungi tukwendea ambe yonungi asikoko asante ngasi koko ne baeko sa mundu kwatete kindu kikalika ngoni yake na kilikoni chake kama na indi mbai ya Mukamba kweka wata na akasianisia na umundi na akamese binda ya kukulia iyo ebinda sukwa iko sio na oyukwe kuthokwi kana kuonde kwa iliata na kubikaba windi kila mundu ni sero kubikia na kukwata kisomo cha ilo asante sana Mr. Mutiso asante nondo wakwitikila kuka wathanda tusungi no muthenya ni mubeana indi neto amanya Kikamba asante ine binde siona ngai ayathi mabaya Mukamba chuma kiima tuibo ya mundungu kai mombi mwatu angia tukamenya ngitie ima twende na kwebunde cia kithio kitu asante sana.